Kua tau te whakataetae manu kōrero o te motu ki ahuriri Ngāti Kahungunu, ko ia te papa e puta e ngā ihu o ngā waha manawareka o a pōpō. Heoi i tēnei tau kua panonitia e tahi āhuatanga o te whakataetae, kei ahuriri a Kerea Maraite me ngā kōrero o te wā. Skari, ko waihape mai te hui manu kōrero o te motu ki te matau a Māui mo te wā tuatahi i ngā tau rua te kau mā rua. Ono te kau katoa ngā kai kōrero, no ngaro he te kau mā rima puta noa i te motu ko tatu mai. A mo te wā tuatahi i tēnei tau i whakaupokotia te whakataetae ki ngā kōrero ohorere a ngā tuakana. Thomas, haramai Thomas. Iwa karaka i te ata he kōrero ohorere te kai. Kua tau te wairua. Pai kia o ngā wero, nā reira ai. Tūwhitia te hoko. I nā hoki mo te wā tuatahi i te hitori o te whakataetae, kua tūkē ko te kōrero ohorere i mua i te kōrero whakarite. The request to have the impromptus first came from the schools and students over a number of years who wanted to get it out of the way really because it's really difficult. I mua he pai, no te mea kaore he mea kei mua i ai, ko ngā pātai noio. Te kaumārima rātau ka tonoa ki te rūma tuhi, i rima meneti noa tā rātau hei tīpako kaupapa, ka whakairo kōrero toru meneti te roa e hāngai ana. You don't want to pick any random topic, you want to pick something that you are passionate about. Kei a tātou te kauenga, kia whakaora, kia whakahaumanu i tēnei reo rangatira. He taumahatanga, ko tangata whenua ki roto i te toa korimako o te tau kahipa, kia sani ngā tai. I would love to be the Prime Minister, you know. First he makes decisions for everyone, and now he's spying on us. Do you think I think my strength is politics, and so I just pick a topic and then I try to think of how do I link it to politics. He a wanga o etahi he taumaharawa pea te kōrero ohorere i te tuatahi, engari i kitea e ngā kai whakawā te hua. Ko rātou katoa i tūmai ki mua i hau, ko rātou katoa i rangatira. I think the standard's been very high. What I've liked this year is there's been some really clever humour. Does he think he's James Bond or something? Does he walk in and he's like, the name's Key, John Key. Ka tāro take hia tēnei momo whakahaere ka mutu ana te hui. He a pōpō tūai ngā kai kōrero rāwhiti ihaka, tā turi kara hoki. Kerea Maraite, te karere.